Mardom niliklar EDBP pinya birta angton pen arjuik tham. Kiramtang jakhong ni phai pli pen phawar ni niya Parman Assam Pradesh Congress Committee mai phu anparta Jorhat Congress MP Karof Gogoi Karbyang long nang kahumria panwang jakhong ni phai player ni Daitor MCC pen nang kipang cheng bangso nang kahumria hut choki hola Diopani Saru Pathar pen danglok bokajan dilaya long an nang humri si difurong sopia long an nang palilo. Puthot jakhong ni phai phawar ni lethot stami ada por phai kep malom difu circuit house salong phirangkia mai padopon bangso phi difurong sopiar lokido sitla mandir along pen danglok difu baptist church along arna mahir jume chuhang ponsi guwahati rong sopi me thanga boha kachi damahut difu manja to waralong kido 7 miles along Don Bosco Junior College along sitami humri damsi chingki jethan padoda. Bangso phi Bokolia Hauraghat Towar Krong Thom Khachetok along Pendanglok Phuloni Langhin Dokmuka Lapen Parakhwa long Ansitami APCC mai phu Garof Gogoyapan Aningkang Samaradatum Anparta Congress Ratcharia Song ke Klemaradatum Chetong Dun Rinti si Archodun Rinti. News report KATV News. Karbyang longarlo jakhong ni phai pen phawar ni Assam Pradesh Congress Committee mai phu anparta Jorhat Congress MP Garof Gogoi Karbyang long nang humri padopondo bangso nang kahumria sai ki deng hut Diopani constituency ke parlo Santipura long pendanglok difu taralang soadon turia long an BJP klembang atum thurpak pen kachisong mate ke khamki padopon. Bangso ki khamkhia sai ki denga hut APCC mai phu Garof Gogoi ke Pakistan agent mati Pakistan pen kachirabdo lapena langli ke inglong aso atuma phan kangthur ponjia phan command tu neta chekroi dunde abang phu lasila pusona songja po phan abang ke Karbyang long arat dengnang ni pura kachisong ahut hang taram padopon. Garof Gogoi murdabad 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 Pakistani agent murdabad 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 Garof Gogoi go back Pakistani agent go back Pakistani agent go back Garof Gogoi go back Pakistani agent go back Garof Gogoi go back Hey, শুনো আরে কই থাকার খানা নি আগত কেলে নি কথা বুঝি না পাই নি এবাৰ 15 বছৰ তেখেতৰ চৰকাৰ আছিল আৰে 15 বছৰ হাখনত আমাৰ কি কাৰ্বিয়াংৰ যে অৱস্থা আছিল এই অৱস্থা আপোনালোকে গম পায় কি ধৰণৰ অৱস্থা আছিল এই আপোনালোকে যোনটো য'ত থিয় হৈছে এই ৰাস্তাটো এই গোটেই ৰাস্তাতে খাল বামে ভৰি পৰি আছিল 1% ডেভেলপ কৰা নাই আৰু এতিয়া আজি গৌৰৱ গগৈক মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতক জনাব বিচাৰোঁ যে আজি তেখেতে যিটো পথেদি তেখেতে আজি যিটো পথেদি ডিফুলে ৰাওনা হৈছে এই পথক তেওঁ চাই নিজকে লাজ লাগিব যে
এই কংগ্ৰেছ শাসনৰ সময়ত এই ৰাস্তাৰ কি অৱস্থা আছিলে আৰু এতিয়া তেখেতে যিখন ৰাস্তাত গৈ আছে এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা বৰ্তমান কি আছে এয়াই হৈছে পৰিৱৰ্তন আৰু সেইটো সময়ত আমি গম পাওঁ কিমান আমি মানে এটা মানে কাৰ্বি আংলং বন্ধ কালচাৰ আছিলে এটা অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া ইয়াতে শাসন কৰিছিলে সেই সময়ত আৰু সেই শাসন সময়খন আমি কেতিয়াও APCCMI Phu Gogoi Karbiang Long Nang Kahumri Aphan Kivangahut BJP Klem Bangatum APCCMI Phu Gogoi Aphan Ningkang Samse Lapen Ki Kham Khiti Paklangsi Diopani Santipur Bokajan Lapen Karbiang Long MP Difu Manja Taralang Sotowar Kwak Thomalong An Sitami Ongdung BJP Ratchoria Sotum Kachisong An Parta Gogoi Kivangaphan Ki Kham Khia Sai Teng Pondrinti Pini Nagaland border yung silang damlo plote laso pranga government tum stand and chief haima je block hala pillar number 1 to 17 Sankar Tilana hala so hutpen kain flux non puanta adak border enforcement na problem non puanta solution awe Pini Karbi Anglong Tamas Council CM Dr. Pigara Longhang Daka nang cari dat pena dak council nang jadat pena pia bangkai itu thaikong oda commando training center se bohail lapen lapu ihi na bangke army tum hasi longle people ladak longle cerai kom dia phan lapu ihi na bangke solar project aphan longle pidat po laso solar project area long bangke tiar jelian nason aprang Nagaland chief minister longle ta kone 3000 so se aba News report KATV News Piniar ni phai Lamding Road ACFSI Hemalong ZP Road Cycling Stefan Chopen Sorkar benake joy ekipia chudeng jidun aphan kinang soda chokli malu kavia pini reject lap walam larda pirangya thengki pachini bon documents verified aho alang itum documents mate Aadhaar card bangke hamren doko voter ID difu doko ration card banga langhin ashala verification aho connection aho bangke alang tum upload documents document reject the Lalo, tapi nonesan bangke alang itum double apply det tinonson bangke alang itum dak difusi do difu bante apply po aku borjan bante apply det po lopelat ke reject det po Lasi laso ka reject atum penangan do lasi kidam tang hobangge penangan tum bangge poisa ta jipi tum ta dolo aro ko ba suri si sita hokkat abangke nangli tum laki ake joy laki poisa pinang ne pin pensi nangli tum pa e tum BJP party apel bangke leaders tum kaiketa nangli tum han acara bangke haburen pensi nangli tum han kaiketa nangli tum han tuan acalang lo nangli tum jong si ake suri information hote connection tum acara Ili cuma khai pinyar ni sorkar beniki pia son ka chudeng dunjia phan kopia pot sikati ko pokti ma laki dokumen ki choklim la pen ka chisik mek la pukai ta awi jongrami bang khai pinisi di furong so pike bang botala tum ni thoma pilote choklim documents do kopti tangte pia pot la tum kai ta kinang sora phan documents si chisik paprang bonta ili cuma khai ke la pusona ken kam ka chijor dum ke pangpre du ko jo moginan ja hut mati inar bang Tanglo hen tap po salam tia son si manrong titi la siki pa pido nam thek to kopti nona kai sorkar pen kiduk kila ka rara phan kang hon kon pen uron na doi pen chenglok break jam sona ki joy pen long pen nang ji pusi nona kai sorkar pen ka pin kiduk kila ka rara phan lum bajong pon pen uron na doi klem dam chenglok break jam sona ki joy pen long pen nang ji pi rock cycler dol ram phan ka pin khala teng pen lum bajong BJP team than pen klem dam pon si Pinangadim bang claim dam pondokusi BJP rot jasme document ke chonpet pen kalia jok pirang kya mai ke pha hut than lasi bang jok bang phu phistami laso sorkar la ke joy pen kasik jasme document ke chonpet pen kalia jok pulote ke chokle malu document ke bang jok bang phu kasik laso sorkar la ke joy pen phang chu sampona long chodeng dun long ang ji pulote ke chokle malu document ke separ pen kasik ding ke chisik ding si phang chu sampona pachini bontu tumke party pen Russian sarpenta aku local MSC BDC pen laso abangke
ni kirung kirek asong bang aphan ave kasi ki akija pivong pensi ji ne na tum pukali nachirap kelong ja tum rondo panji kok ne atong tum pulote dak bola ASDC lalo lasan tak thaksi Congress aku pu ki plak ji ave ele tum pen documents important alam bangke penangan tum ke voter ID ave ba aadhar card ave son tak thaksi caste certificate ave kilong nangji keson lasan tak thaksi penangan documents chok lim le dan ajoine sinal ini tum suppose central scheme state pen kilong scheme hala so benefits kan ke halbane beneficiary tum kilong nangji keson labote nang first ke documents nang la lasinon Anparta urunadoi PMAY ahep pencheng lo exam sorkar pen ki pila ki komat ni asong aphan ki pivong ji na pukali kelong ja rondo ko atum pulote ASDC APHLC Congress pu ki plak ji avelo ko BJP rot cyclem bang Stefan Phangcho pin pirangkia mai iphagut disabilities ala tanang News report KATV hala documents bangke kinang sadan bangke chok lim nai non topilo pote aadhar News report KATV News Pinya Birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom